Okay, we're back. Arroba, you're still with your idol, June Serials and Idol. John Mark Pastor, operator, cremator. Cremator tatata, bawal mo titegi pon-pon. Ngaron, thank you so much for listening. Apo board member Fred V. Elili, kikunan na dito. Happy Mother's Day sa nanang ko Esther V. Elili. Itisan Fabiana Chage, kinibakat ko ni Feli Elili. Ayan, agyaman. Kunan na ni Apo Kabsata, Apo board member, Amaday Dayaw, Apo, kasatay la barkada no sa sarak talaga nga nasungpo bueno mababang loob nga kung nada nalaga nga asasigan hangahan ko nga ikam kampanya tabi mga tiyempo ti election ang isam na laeng makaaga sa anti-COVID kasta nga rot ang totoy bibo. Yes. Okay nga good PM Idol kula namin naman ang Evangeline for the day of Baguio City. Blessed Sunday kanyay mabalin nga ay kantayo jay panawagan may wano maipakada dyan IFM awan hanga mabalin manang pa datadik amo damagig to pa dyan di station manager. Anyway, mabalimilit na nga balik sena na po katagiti so amin nga taxpayers. You may pay your taxes apo na masapol iti gobyerno iti pondo para iti panang parmak tayo apo ti COVID-19. So the earlier the better. Please pay your taxes. Pay your taxes early. Good things coming from ITBIR apong kagagayam tayo. Nagmayat. Ti Baguio City. Baguio City. And of course, ano taga ti Isabela kati kamit Isabela nga ang bayad. Wala. So tell your mom, nagigingap sa iyo. Bon. Kung na ba, good day po. Pabati nga po kami dito sa Bagnos, Aurora, Isabela. And happy birthday kay Mama Esther. Happy Mother's Day to all. Yan. From Tony Bautista from F1. Salamat po. Good PM kanyayo mga idol. Greet ko man ni inang ko ni Lijo Fabros. Ti Happy Mother's Day. Kastamat amin nga mother nga taga Cebu. Kentintero ti Lubong. Happy Mother's Day. Kanya tayo amin. Alak man natin nga gundaway nga agyaman. Tinted na nga ayuda. Nga manok ni Gobernador Albano. Salamat sir. Kes ko man jay dakila kainay para kadagiti mothers. It's me. Norma Bermuda City Cebu San Isidro. Ayan. Okay, once again, Apo, pagyaman namin, Apo, iti sponsors tayo para iti regalo tayo, Apo, nga walkers and the saklay. Okay, from the provincial government of Isabela, of course, through Dr. Derek Vizcara, ayan, and of course, ni Miss Silka, ni Jessica Dalizo, ni ading Benjo, ken ni Banong Kibuyen, ayan, Benjo Vizcara. Ayan, thank you so much, Apo, and of course, kini Mayor Daryl Gascon. Ayan, so once again, kadagiti kasabunan na po iti saklay when no walker, please get in touch with the 4-decade duo when iti IFM. Padaasin tayo po nga iya si Dag iti apo gobernador tayo. Ngarod, sumala, iti amin nga nananang tatata. Tell me please, teacher love, will I find her tomorrow? Do your best, teacher love, I'll be waiting till then. Do your best, teacher love, I can take all the sorrows. So if you have the time, should be mine once again. Please, 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 teacher love, where is the girl that I'm dreaming of? Please, 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 teacher love, bring her back home to me. Yesterday was the fun with her walking beside me, and she said she'll be mine till the day we will die. But she left me last night with my heart broken sadly. I was feeling so sad, and I broke down and cried. Please, 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 teacher love, where is the girl that I'm dreaming
teacher love, bring her back home to me. Do 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 Say you'll help me tonight, 'cause I'm feeling so lonely. Now I'm down on my knees, help me please, teacher love. La da 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 da, please, 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 teacher love. Where is the girl that I'm dreaming of? Please, 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 teacher love, bring her back home to me. 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 Kung ano ang malbasa, nagalido, gaya di may sa kasunata. Yan, kata. Sa kabasit bay, ang ako balong, sa kabasit bay nga, greetings. Juan, gano'n ni Chelsea Franco na yung bagal daw, idol. Pa-shoutout man kini Mama Edita Franco. Wow. Mama Gemma Franco, Mama Jinky Franco, dito ay malig. Happy Mother's Day kanya. Keep safe mga idol. Request Jay Kawitan. Thank you. Ano na? Ni Jeffrey Valyademat, pa-shoutout idol ni Baby Boy Tirso. Karama ni Jonathan Senior, good PM po sir. Binabati ko lang po ang taga Gapal, Kaway ni Isabela at sila Nanay Luning, Agodon, Tatay Herminio, Agodon, kapatid ko, Jomarlon Agodon at mga pamangkin ko at ang aking isawa si Rosa Agodon. Salamat mga sirs. Ni Jonathan Agodon natoy, Tinagupan City, Pangasinan. One, nag-add tayo di texters ito 10 messages. And pagyaman namin po, iti panangantapayo kita kami kat itimitim o di nga sonata para iti quarter pa lang gayam, hampay. Rewind. Anyway, kaligin so amin nga nanang nga awanan dito isipay tayo apo para kata kayong anak. A little bit sad tata, but still story para katagiti nanang tayo. Katagiti awan nanang nakas kanya ako. Happy Mother's Day, Nanay in Heaven. Katlaglagi pa mi, dagiti pilin nyo kata kami. Kunanina agsing sinpet ka, umadayo at ingakong sumina, di nagtu sa pulen no di makita, di kan tulong-lumdaang no awan nagditaden na. Luwagti umarubos no malalagip ko, ayat kendung day di nanang ko, isut ka mga nuwada parikot ko, ket liw-liwa enak numalmal day tuy puso. Itan awanen dintong agsubling, dagiti adungo ken pan nagibig, ay aniya na to ti awan inana, kaaring at pataw
nga awan sang ladan na nagkasakit din ti Adda pay inana mangipaay kaasi ken mang tapaya agdumalaeng tiyak siyuman ako nada di nantun maartapan tipod nunga ina. Ay, kigtuta ka. Bigla latang ka na, Marco! Anyway, da kami manan dito ay. Idol yung John Mark Pastor, Operator, Cremator. Ano nga yung balsamaduran ta, mati ba rin balsamot ta. Puro, cremate. Anyway, agbasa aklat tapay lang ti pangablaayo, tano may bagayaw. Baka kaungadak ka, no, di mabasa. Agragay sa man po di masahista, kung ano ni Edski Viernes. Karaman ni Clarita Abad, good afternoon mga idol, para kasi jay kantangan Knock 3 times. Sagot ko ti amin nga mothers, happy Mother's Day, thank you. Kanaman ni Teresa Cornelio, na yung bagamalong watching from Ilagan City, Isabela. Oy, good afternoon, kanya yung amin dita, Ilagan, Isabela. Happy Sunday, Kuya June, Cereales Balong, JM Pastor, salamat. Tayo paayo akanta para kadagiti inang kanyak makapalagi mat kung ni Antisonia Castillo Santiago, and of course kung ni George Obena. Happy Mother's Day to my one and only love Luella Juliana Obena, I love you so much, and to my mother Patricia Obena, and to my sisters Elena and Natividad. Thanks. Pa-request Dalaya from Leonic Pascual. Nagadoti messages talaga dito, dapat dito niyo. Ito papel dito, nabasa nga tadag ito yan, diyan mo na binasa na tatayang ko. Anyway, good afternoon lang ta kanya yung amin nga agdengdenggag. Mga adi man lang kan sisiwitan ta na parang nga in-request na tatay ka, nagaduda. 300 to da amin nga nag-request tatay ka. Wait. Dato yan, sisiwi nga request yun, tatay pay. Mas requested nga talaga tayo Nga natatanda pala ti COVID, puro sisiwit. Awat tundinukmaak unka ay ayamak intaruk taamaak sisiwit unna atak nukad no kamanyo tokayan na imayo isong nga maanyo sa tuon sisiwit ko. Sisiwit ko nulumawaak barabaran ko sumurag no agam
Amoy ko binisita, igaw di sukbot na. Nangitlog si Dua, maan siya. Dobi unyo maan amo, mampakada kayo. Tapno maakamanyo, sa tuon sisiwit ko. Sisiwit ko, sisiwit ko, lulumawaak, buraburon ko. Sumurad no agamaniyo, tasakon di ng paamo. Sisiwit ko, sisiwit ko, lulumawaak, buraburon ko. Sumurad no agamaniyo, tasakon di ng paamo. Ayan, ay pagkamalam, batik man ni Don Badol nga taga Dominic. Kuna naman. Ken, kuna na ni Marie Chris Alikuman, pareguys po ng babalik. Salamat. Pwede ba yun? Sa bayang network tayo niya mo. Potensyal. Yes. Okay. Ay, the song babalik apo dito YouTube ket it's just a story apo nga iti marikot de ordinaryo nga Filipino who doesn't care about law nga adaan iti ABS and versus NTC yes NTC so nga naputol ko po dati ang sonata and it's original mabalin nyo nga din ganyan na po dito YouTube yan aglalo ka kita yan namimiss na iti programa nga maalala mo kaya ano iti programa nga mamimiss mo balang ABS Showtime? Yes, Showtime and umagang kay ganda of course iti anamat iti comedy danukan iti Saturday Wow. Home Sweetie Home abe? Yes, Home Sweetie Home something like that so it's not nga makibibiyang kami iti tungtungan nga kaskasta but then the reality nga every Filipino family get agbubuya iti ABS-CBN so nga na ano kayo nga tinggen apo ti whole story na dita di apo YouTube channel me just kien Karoba ngarod adupay dito yung dikamo no kasan nga basaan dito text messages kat dagiti tamotan kasangsang po nan ti basae kun ato di kasangsang po na. Okay, naimbag nga malam yung ating June ken JM. Mak na great ko man amin nga inang dito Villa Beltran. Di Happy Mother's Day. Man pisagot kayo man kana. Mangisagot sa kanta ading. Kuna na dinamit imbaga no siya sinuisuna from 2064 of Villa Beltran. When emangted kami damdama. Agot PM kuya pakikablao man dagiti pada nga inang ditaken anang nang runa kini mother ko Happy Mother's Day kanya I love you agan anad ka nga kanayon kastamat ti ipag ko ni Shirley Manang Perlin ken Lovely Corpus kuya thanks po ni Emilia Corpus kuya from Happy Mother's Day inang kunan na laeng dinamit imbaga no sino inang na may sapay, idol yun yung bag nga malam yung idol, kablao man ni baka nga nakaindayon, idol ni Malu Bukag, tinang kablao ni Ariel Bukag from Kataban, Burgos Isabela. Request ko man di manok na pula idol ko na na. So, nagaduda. Diti pa niyo, Blessed Sunday, Happy Mother's Day, kadagiti amin nga ina, nang nangrunakin mamang ko, Mrs. Erlinda Sardiniola, kanda ading ko, Jasmine Cariaga, Hermeline Ken Joan. Thank you, JM Ken Sir June.
From Ma'am Devora Batara of San Mateo Quirino, Isabela. Yes, may isa ka nagiti kapagayam taditan. Yes. Ever since, ayan. The world began. Kata, Ala, anapaya iti song pertaining to mom kanyata. Do we still have? Okay. I find. This is someone said about. What? She says, na-impact nga tumain ko yung mga koya. Koge. Kuya Jem Pastor, ken Kuya Jun Seriales. Kuya Kablak man, talolak, ken lolok jay kolalabo, ken kastama tan, dagijay kasinsing ko. Kuya Da Elena, ken Eman Kuya, kastama tan dagijay agnigdingnig tata, ken Happy Mother's Day, ken inang ko nga ni Eileen, kablawak mo tin ni tatang ko Kuya. Nga dajay taltalan tata Kuya, ken kastama tan di karuba mi Kuya damanang nara, Kuya paragas jay Inray Cruz di Rabi. It's me, Monolin ng San Mateo Quirino, Isabela. Wow. Babalik ang ABS. Nag-text natin Ruby, ilaw manong June kinating GM, kablawak man na gito, dito'y Prox 7, San Miguel, Ramon, Isabela. Dito'y Sirok, Timangga, nga madamadalos, Tikukoda. Thanks sa ating, God bless. Okay nga Rod, may sabi nga sunada, lugar adin makala. Engelbert Hamburger. Jollibee. Isu lang nga isu, tilanganga, to'y lugar pinanawa, kita niya naraksa, natatangkin na ng sabat kaniya. Jai ihidalan Adda ni Maria, nalasbang napintas lata, nakaawad at matlang, dito'y lugar adim magkalag. Nagbarat panang pasangbay da kanya, is-isen ken agik ari agresat, nakaawid at matlang, dito'y lugar adin magkalag. Si tatak derpay lang, to'y malaymi, numan pa'y daanan saan na nasudi. Ngem agdapay lang tayo nagayamak apuong salamagi. Nilikaw-likaw ko akaduwak ni Maria, analasbang napintas lata, nakaawad at matlang, dito'y lugar adin magkalag. Idikwan nakariingak, nagmata-mataak, pasig alandok arehas ti aglawlaw kanya. Kat na amiris ko, ang tagtagay na paklangmat gaya. Kat agdan dagiti manguyog agwardya, kentay padi nga mang bentisyon kanyak. Aldaw gaya manay kadang, ngem kalikagong kong makaawidak, sadyay balay atin makalak. Nagbarat pa ng pasangbay da kanya, sirok sa lamaging apagay ayama, dito'y talim ko, dito'y lugar adem magkalag.